Guys, what's up? Ato na sa dagat guys. So, magkita-kita kanto ha. Mao ni ako mga kauban karon. So guys. Abot na sa dagat guys. So, pamaling na sad mi. So, part 2 na sad ni. Mga kong kauban oh, una na. So, aba yung class tara na mo baling. Naglakaw guys. So guys, ilan ang himutang ilang baling guys. So, guys. ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Pieceのもと熱に浮かされ漢字を取るのさ誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かのバイオリズムの糧ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさポケットの恋それと You wanna be my friend We are on the girl We are hati-hati mga guys. Oh, gluda nila mga guys. 全部真に受けて信じちゃっても肩を押されて一歩リードさ今度会えたなら話すつもりさそれからのこととこれからのことつまりいつもピンチは誰かにアピールできるチャンス自意識過剰にしびれた夜を吹っ飛ばせだからバカに興味はないけどポケットにロマンそれと You wanna be my friend We are the girls We areありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさポケットの恋それと You wanna be my friend We are the girls We are Bisa mo lago.
のもと熱に浮かされ漢字を取るのさ誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かのバイオリズム乗っかって踊り過ごせばいいありったけの夢をかき集め探し物を探しゆくのさポケットのKita natakat na sa babaw. So guys, nagabot na yung tao may diri sa among venue guys. Mo ni ang resulta ron sa among pagpanagat guys. Guys, malami. So guys, ato na yung lipihan karon tataod. So magkita-kita ta. Guys, morning ako po guys. Buwa全部真に受けて信じちゃっても So igo-igo na ba guys? Ato na yung dito kita sa今度会えたなら話すつもりさそれからのことこれからのこと So guys, nagugkom na sila guys. Morning lang po guys oh. Unan guys. So guys, salamat sa pag-ubad sa mga video. ピンチは誰かにアピールできるいいチャンス知識過剰にしみたれた夜を